Mai ka kwai na ta gui khaliu maling mai YouTube channel de tunrei nei la mai thon riu dari. Asai February tarik ru kum sing nei na chui na pungu. The Gunfew Mail to Manglong local newspaper King in Sam the Cow. Infal February tarik chakiu. Manipur Chief Minister N. Biren Singh Rui. February tarik chakiu khau Resignation Governor Ajay Kumar Bhala khau Raj Bhavan. Infal Guangtang na tikan may tainu lau kanthi. CM resignation tay katuang ministers kani MLAs asak le BJP State President Guang Kazaw na tilaw kantuangi. Governor Ajay Kumar Varla resignation tay accepts lau kanthi tiki alternative arrangement hai sulaw maksan office kau kaluay na bamkay lau kangri sanghoy kane. CM Biren Singh to resignation letter kau tay central government ri kagan jana development tan sintaw lau kay kan may Manipur dong mansay nun tuang chun mai khau projects azutan pat lau kan mai khang ta thun ku mai indawi tuna hi kani kumna central government ri mi tong tan gai mi tai kaloi na tan pat lau tat khang sang hoi kani mi da khau Biren Singh ri Manipur khang inthuk mai tan asa khai kaloi na tan kai bam khang sa kani mi lung khau tai kapang thang ri good meta sausin chui bam khang khani illegal immigrants ta thauhan dat khang drugs khani narco terrorism ta athung bam khang FMRD hai inthuk na la lau na biometric hai sin su lau khang khani border hai tu mi lung khau sausin chui good khang sa kani mi lung khau BJP MP Sambit Patra state ministers kani MLAs nun Raj Bhavan khau governor da ariu khang wang kanthi mi da khau Manipur CM N. Biren Singh resignation tima khau Union Home Minister Amit Shah ta Delhi khau ariu rai kan chongi tuna cham dai roi ti thai kane Infal February tarik chakiu Inner Manipur dong Member of Parliament A. Bimol Akoizamrui, Chief Minister N. Biren Singh resign sukat mai khau Manipur mai goi khang lumnu mai government ka hina ye tuna sakane Manipur khau ba mai goi rui Manipur dong situation khau lungning in than mai khani lat lu ti hai sau sin nga mai government ka hina ye tuna Bimol Akoizam de rui sakan chonge Manipur dong lat lu rui state dong economy hai paina suka beauty mansai panti kai si hai tat kan the khani mansai jing rui kaniu kai han gwangdat ngam makna relief games ka bambami tuna sakani akoi jamri intaw patba mai lulung lam khau pian mak mai indaw na mansai koi tuang kung mai ti hai inthuk na primary concerns tuna zawloni mai thawi tuna sakani February tarik ru khau tat kai khang sulau mai state assembly session cancel sukan mai khau mansai azu lungning khau the bui si pat ni chu tu mai lung gai mai nai bamthi inbu na intaw ngan mi lung khau tu state khau president's rule launi mai tong official notification to mark na bam di he tiki mansai azu tong lungning khau Manipur tong political scenario khau hai lung gai mai tai ti launa bam the Infal February tarik chakiu Manipur Governor Ajay Kumar Bhallarui Rutna kanai tak mai Manipur Legislative Assembly tuang session Chennai February tarik ru khau ka hau khang sulau mai tai null and void ti the tuna ti thai kan thi Manipur Legislative Assembly tuang Secretary K Meghajit Singh ri ti pat kan mai notification khau tai Governor ri issued my order thailai na Rutna kanai tak mai Manipur Legislative Assembly tuang Chennai me session tai tat kai dat lakhe tuna ti thai kane mi tuang order ti pat kan mai tai Chief Minister N. Biren Singh resignation letter Governor khang ti gut kan mai tang te ruye lumnu mai cham thailai na Congress rigwang ni mai Assembly session khau no confidence motion hai phungku khang suba mai khau CM resignation tai ti kan tongi Congress dong la thailai na no confidence motion hai phungku mai kan khau BJP MLAs kai mai Biren Singh ta nu ni mak mai nun rui machuang puni tumai lumga ye tuna sakane Tamanglong February tarik chakiu Charinapang Village Tausim Block Tamanglong District Khau Henry Martin Institute Hyderabad Rilang na Zang nai February tarik tachat khane chakiu kumsing na chui na pungu tong participatory vulnerability analysis tat kai kan thi PVA ta Indigenous Women and Children Foundation ri tan pat kan chonge kamung khau tai Kinderson pa mai Executive Director IWCF Solomon pa mai Executive Member Forum for Indigenous People's Right Manipur khani bontha lung liuti pan mai project coordinator IWCF facilitator sulau kane PVA exercise set kai kan me khautai charina pang nam chuang paidai kan su gandai nun village authority member khani mai pui maina ka sauna mansai ringu inbu ri gwang ka sa lokani kumna nam khautai gwangni megan khaulat lu mak na chu sa na lung gwang pni mai khangroi machun mai ka sauna ka sa lokai kane
New Delhi, February tarik chekiu. En Biren Singh re Chief Ministership kaurei resign sukan me khau Biren Singh re resign sunina sutong rami tiki sumang nukmak me sangroi khani kalung khau plan akat naina sutong di tuna Congress leader Supriya Srinath re sakani. Biren Singh re Manipur Assembly session ka hau mak me ma khau CM bam kaurei kai mang nukmak na kai jongi. Srinath helai na no confidence motion hai tat kai khang subang mai khani kani party lung kaurei ngan na Biren ta nukmak mai tai na itina no confidence motion kauding chang ngamni tongram thi to mai thaina resign sutwangi tuna sakane CM Biren ton resignation tai kara na tong chun ri sutwangram mi tiki mi tai ka ge nai thi to mai thailana sutwang thi tuna sakane en Biren Singh ta caretaker Chief Minister laukan mai tai injang na Chief Minister khawlaudat khang subamla na chu tuna than kane kumage thai lo tuan mai tan tan khang plan subamla na chu tuna ni than kane Manipur CM Biren Singh resign sukan mai rui din mai thu Manipur kau intaw patna ba mai lulung hai di kam si bam thi tu mai tai lian bam chong thi tu na sakane Srinath chong statement ti hai ruling party rui ladaw pat makna bam di he tiki Manipur government leadership khau ka lai me nai bam nu thi tu mai thu man sai kwai ri hau patna bam the New Delhi, February tarik chekiu. Delhi Chief Minister Bamkari inthak ni mai Atishi re Aam Aadmi Party re opposition dong role hai paluk chuina BJP re election ma khau ding laukan me promise kwai tai tigwang tang khangkaram putni tuna sakan the Atishi re chamla me khau BJP re into mai nun khang bu khau dangka chingnai phai pung ti putni kumna mi tai rai mai cabinet meeting khau pa su putni tuna sakan jonge mai pui nun khang ti putni tuna ding laukan mai tai March tarik ta chat ma khau ti putni dai chu tu mai tai zau putni the khani AAP government rating kum ru khau kasiam laukan mai scheme goi tai thak mak na tat kai bam puni dai chu tu mai tai jaw bam puni tu na sakane Delhi election campaign gan khotai sian khani jaw hai open na inzan kai kani mi tai police ri ka jaw na tan pat kan chongi tu na tishi ri sakane Delhi election khotai riksanai assembly seat nai milung khau rik dai na ta chat hai BJP ri ngam kan chongi kum na AAP ri chi na kanai inphang kan chongi tiki Congress to seat akhat na sini ngam kan mage Infal February tarik chekiu. Former Member of Parliament Khatni Naga People's Front leader Dr. Lorho S. Ray February chekiu khau Manipur dong lat lu tang state khau governance side sachui dat ngam makhe Khatni mansai goi dong lu mai tai aman gong bam thi tuna sakani Chief Minister in Biren Singh resign sukan me khau Dr. Lorho Rui Biren Singh leadership haiting kum chanai dau thu pai na gai bam chongi tiki me kum sing nai na chui na kathum tang government khau kalai me hai mak na kwang kan ne Biren Singh tong leadership ti hai majority mai tai community rui ding indo kwang kan ni tiki minority kuki ta thu kalang ti pat law na kwang kan chongi tuna sakane Kuki community rui Manipur dong lat lu hai en Biren Singh rui ti pat twang de tuna khwai ti wang kani mi tai rui Manipur politics kau kabiu mai nai na gwang kan ne tingkum kanai daulat lu nai na gwang kan mai rui developmental activities si kai na bami khani administrative khau gwang tak mak mai nai na bami tuna sakani state khau development initiatives kwai hai progress ma ki tuna sana intaw Manipur khang ka ge nai me thu administration sintri na sin mai hai ye khani development khang lung good mai government hai ka ge na ye tuna sakani Tamenglong ting nai lon nanu bu tarik gru kum sing nai na chui na pungu lau chuan kalan ting zin nai na ye sing ba ang ting puk in than ne nanu bu tarik gru na khat kum sing nai na chui na pungu lau chuan kalan ting zin nai na ye sing ba ang ting puk in than ne Mai ka waina king in chui na king lau mi khang ta gui kha liu maling mai YouTube channel bek tun roi chuan ku mai in da we asai khang tu cham hai khawring nga lau the in chuan khwang ru ma khai kai me gan roi king in cham da la kho thuan ku the